In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we come to celebrate this Eucharistic liturgy in response to your invitation, do this in memory of me. Thank you, Jesus, for the privilege to worship you in this way. Thank you for planting in my heart the grace to desire your presence in those gathered here today, in your sacred word, and in the bread and wine. I come in faith. May I be open to your gentle touch. May I be open to your sacred word and listen to it as a personal challenge. I bring you my special needs, fears, grudges, self-pity, and petty concerns. I ask your help and guidance, Lord, to become a better person. If my cares and worries interfere with my prayer at this Mass, accept them as my feeble gifts. Transform them by your grace. As the bread and wine will be changed into your precious body and blood, so also change me. My whole being praise, honor, and glorify you. I come into your presence with joy. Amen.
King lagyo na ning iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo, ampon tula ning kakatamong patulunan, manatili kakayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngayon ting metong familia, ban pasalamatan niya ing kakatamong patulunan Santiago, ban puriya niya ing Diyos, kay patuloy ng pamantabe, anpon pamaglingap kakatamo. Pasalamatan tala na milalabas tamo nga makanano, pasalamatan tala ingatan doreng familia tamo, at alatapang sakit COVID hanggaman ngayon iketi po betis. Pasalamatan tayo, huling milalabas tamo King Aldoldo. Tahimik tayo po sagling pasalamatan ng Ginong Diyos, kambe daring kayang santo, lalong-lalo na Santiago.
Yakasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amay payang tuto, at kay kayo kapatad, uli mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli na nito, ipanagpupukukan Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang po santo, at kay kayo kapatad, ing panalangin ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, King Bie, alanganga, Amen. Amen. Gino pakalulo, Gino, pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo, pakalulo. Gino pakalulo. Gino, pakalulo. Abi-abi tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilatanan ng pangamartir ng Santiago. Pepanwanan me ing obra na ning bayong tatag ay iglesia. Dinan mo kaming tetagan ning kayang pamipasyag kasalpantayanan at ipagdala ka kayangan sanang sikanan ding kayang panalangin. Itiaduan mi kilagyo ng Jesus aginumi. Amen. Amen.
A reading from the second letter of Paul to the Corinthians, chapter 4, verses 7 to 15. Brothers and sisters, we hold these treasures in earthen vessels, that the surpassing power may be of God and not from us. We are afflicted in every way, but not constrained, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our body. For we who live are constantly being given up to death for the sake of Jesus, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in you. Since then we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed, therefore I spoke. We too believe, and therefore speak, knowing that the one who raised the Lord Jesus will also raise us with Jesus and place us with you in his presence. Everything indeed is for you, so that the grace bestowed in abundance on more and more people may cause the thanksgiving to overflow for the glory of God. The word of the Lord. Salpag langit ng tangis, mupol langit ng tula. 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 Ilyang binalik na ning Gino, ning bihag ning Zion. Bala mo ari maninap kami, kanito king sagakak mengop nulang asbuk mi. At hindi laging pamagsayabi, salpag langit ng tangis, mupol langit ng tula. Salpag langit ng tangis, mupol langit ng tula. Kanito sinabira busal ding bansa, mi kakaragul lang depat ning Gino para karela.
mupulang mipnong tulang. Ibalik mo ing masanting min kapalaran o Ginoo. Kanupaning dano madarabulbul king ilang ning mauli. Detang tatanamip nung tangis, ngupul naman mip nung tulong. Salpag lang mip nung tangis, ngupul lang mip nung tulong. Salpag lang mip nung tangis, mupul lang mip nung tulang. Agyamang labas lang tatangis, magdala ka ring bini isalbagda. Muli lang mip nung tulang, mamuson king mapuldo. Salpag lang mip nung tangis, mupul lang mip nung tulang. Salpag lang mip nung tangis, mupul lang mip nung tulang. Salpag lang mip nung tangis, mupul lang mip nung tulang. Salpag lang mip nung tangis, mupul lang mip nung tulang. Ako eng memili ke kayo, ibat kingyato, nga naning Ginoo, banlumwal kayo, at pasimunga karing bungang manatili. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Linapitiyak kanita kang Jesus ing asawa ng Zebedeo kayabe daring adwanang anak. Uling atinyang buring adwan, dinukuya arapan ng Jesus.
kitang ng Jesus kaya nanong burimo. Nga nang may kibat, ipagkalubyos sana po king dening adwa kong anak, luklukla mingat bayo, potang miras na ing pamag-ariyo. Eyo balo ing adwan niyo, nga nang may kibat Jesus karela, api ba tayo kaya ing kasakitan malapit ko ng pibatan? Opo, api batami, ngarang may kibat. Ing kasakitan apibatan ko, pibatan niyo naman, nga ng Jesus. Dapot alayo ka na ako, ing mamili, nung nino ing lukluk, king banda kong wanan, o king banda kong kaili. Deti para karetayang pagsadyanang ibako. Inyang dimdamda iti ring apulong alagad, mimwala karing aduang may kapatad. Anya pelapita na lang Jesus at nga nakarela. Baluyo, hingding mamuntukan karing tao, paginula karela, at ding sasakop karela, pakilalara ing karelang kayupayan. Dapot makanyan kaya kayo. Ing sukat mipalyari, ing ninuman kaya kayo, nung bisayang maging marangal, sukat yang maging talasuyo ding sabla. At nung ing ninuman, bisayang mamuntukan, sukat yang maging talasuyo yu. Antimo ing anak ning tao, adinatang para suyuan, nune ban sumuyo, at idawon ing biena, ban mayat busla ring dakal. Ing mayap abalita ning kakatamo kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po at bayong sabla, masayang fiesta po kaya katamongan. Masayang fiesta mo naman kanako. At ganakantala po kaniting misa tamo, ring dakal karing kabalenta mo, na malyaring simbangeni, makalubkeni, uling matuanala, at bawal nung lulwal. Dapat po manibat din misang alas 6 at no karakal deng sisimba po kaya katamo. So pakipangaditala po, pati na ring miyaliwang intention na darawanda ring kaya katamong tutukoy keng live streaming. Simple mo po ing ebanghelyo tamo. Linapiteng ima dari San Juan ampoy Santiago ing kaya katamong patulunan at inyang pakisabi. Ginunga na, watang muli nakakingkya kang kayaryan, deni nga dwa kong anak, pilinan mo la, ilang lukluk, kimbanda mong wanan, ampon kaili. Normal mo po ini, mas kininong ima. Normal mo balang ima, pakisabi na la, ipwesto na la, makisabi para karing kayang anak. Watang presidente na ka, pabrin mong reng anak ko, maging kabinete mo la, lulok-lukeng lele mo, balang makabulong, nanong burida at nanong gusto na dapat mong gawan. Normal mo po ita, kaya katamong ima. Dang ninong ima, gawa na ita. Pagkisabi na la, ilapit na la, ring anak na. Nang gawa na ning Ginoo, kelyan niya mo, imada ri Santiago. Eyo balo, inganya duwan niyo nga na. So, eno pekibatan, eno pegbigyan, eya menusig kening pakisabi na ning ima. Kita mo man po at nakatakarakal anya duwan king Dios.
Ita mo man at nakatakar panalangin king Dios. Miswerte la sa ring anak, mikabusta na king pandemyang iti, eta nasasakit, kumabata sana biye, mikwalta la sana ring familia tamo. Pero karing dakaltang pakisabi king Ginoo, ing banwa, tahimik yamo. Bala mo ing Dios, nakataburing pakibatan. Bala mo na kay, kalya nakatamo, karing pakisabi tamo. Bisa, makibat. Pero tandaan niyo po ini, ing Dios, balo nangan ing panalangin tamo. Ing Ginoo, makirandam ya karing balang pakisabi tamo. Sinabi na po ini keng Ebanghelyo, bayo ko pa man siklod, bayo ko pa man buklat ing labi uban manalangin, balo na naning Diyos ing kailangan niyo. Pakiramdaman na ning Ginoo ing panalangin tamo, ing kamatutuhanan, pelalong buwak king buntok yo, pati na rin kalbo, balo na ning Diyos ing bilang da. So maniwala ko po, talan nyo kem puso yo, makirandam ya ing Diyos karing panalangin tamo. Balo na inggang pakisabi tamo. Yung problema po ini. Yung problema ini. Aliwaya, pakibat ing Diyos kaya katamo. Balo na yung pakisabi tamo, pakibat na katamo, maniwala ko po kanita. Pero, aliwaya ing estilo na, malawot ya ing pakibat na, at eya anting asahan tamo ing tugon na ning Dios kaya katamo. Di San Juan ang po'y Santiago, bueno pekiramdaman, pero balo na ning Dios ing kaburienda at bandan tauli ti parana gewana itang pakisabi da. San Juan po agpangkeng tradisyon tamo, agpangkeng panwalan da ring mumo ng Kristiyano, ya ing tauling diling mete karing alagad. Me kabayab ye, mete king pangatuana, antiyang linukluk king bandanang wanan ning Ginoo. Santiago naman, yaing minunang meging martir para king Ginoo. Yang maranon diling binyene ing biena para king kasalpantayanan. Mababasa po keng bayong tipan, tibtab de battle i Herodes i Santiago. Antina yung penusig na ning Ginoo, linuklukya kimbanda ng kaili ning Dios. Peki batana la ning Ginoo ing peki sabi da. Dapat ing aliwang paralan. Hanya po lumbuklat tayong matatamo, lumbuklat tayong puso tamo, akit yu, denggang panalangin tamo, denggang kayaduanan tamo, malwat na nung pekibatan ni nga pong Ginoo. Manalangin tang mikwalta, manalangin tang mikapera. Ngeno bagsak deng metong sakong salapi, kaya ngarapan tamo ning Ginoo. Hali, inggawa na, dagdagan ng kapibabatan niyo, dagdagan ng pasensya yo, pan kanita, kayo mismo, panigobra nyo, ring perang kailangan niyo. Makanyanong, pagibatan ng Diyos, ding panalangin niyo. Manalangin kong kumababye, lalo na kung dinan sakit ni nga pong Ginoo. Pan kanita, akit yo, kayang makuyid yung biye, lalo yung dinan halaga, ring taong lulugod kaya kayo. Di na niyong importansya, imbalang segundong pagkalubnan ng Diyos kembeyo. Manalangin kong mikakapayapan kembeyo. Uling magugulo na ko karing problema. Maging payapa ako sana. Di na akong kapayapan ng Diyos. Alay. Baka di na akong kakaluguran. Parating mamatulake kayo. Parating akong kilikitsan. Parating akong pamatulan karing biro na. Kaya nakadininan kapayapan ng Ginoo. Dininanakang tula, ban kanita kalinuan mo ring problema mo at mabibiyak kang payapa.
Manalangin tang misasan metong tamo itang Pilipino. Masensuya sana ing bansa tamo. Sinawata ng manalangin makanyan. Peki bata na kataning Diyos? Taya kakit. Ing babyanan ng Diyos, may kakalugod kayo. Ban kanita, agyo yung arapan, ing nanuman, ipagkalub na ning panahon kaya kayo. Ano peki batanding Diyos ng panalangin tamo? Pero peki batanala, king kayang paralan, king kayang estilo, king kayang panahon. Huling panupaya yo po, ing Diyos etaya kaisip, ing Diyos etaya kalupa. Maganakayat makirandam ya karing panalangin tamo. Kailangan talang buklat ng puso tamong pong matatamo, banakit tamo, nanoing pakibat na ning Ginoo karing panalangin tamo. Manalangin ta kanita, ingiligtas na katamo keng lahar. Isalbane ing betis, king darat ang ayalbug. Pekibat na kataning Diyos, sali, nang pekibat na kaya katamo. Lalaki ang makakabayo. Balo da rin mga to ini, darandaman de, mga bayo ya kem baryo tamo. Pekibatan ng Diyos, in panalangin tamo, miligtas taking lahar, nang gewana, ginising na katamo, ban kanita itaw mo magsanbaging, ban kanita tipunan tala ring familia tamo, idayo tala kaniting daratang akalamidad, ban kanita misasan metong tamo, panigobran tayang itaw mo mismo, iligtas siya ing betis. Pekibatanin ng Diyos, haliwaya, pakibat, kaya katamo. At andanan kayo po yung metong akwento. Minsan po king liblib a baryo. Ating matuwang makatuknang, yan dili keng kubo na. Biglan din natang ing masikan auran, tutok nang. At may gumpisang mitatas, ing danom. Ining matwasin ni Claudia keng kubo na nga na, Ginoo, iligtas mo ko, mo ko paboren. Kabang manalangin niya, dintang niya ing metong bangka. Inaus day tatang, tang, nga na, sakin ako. Titasing danom, nga na, tutok nang ingwaran. Nga na ning matwa, ay, pobre, ko intindihan, muna na kayo. Menalangin ko king Diyos, ing iligtas na ako. Likwanin ning bangka. Patuloy, titipa ing danom, mitas ing danom. Hanggang miras king babo ning kubo ng tatang. Sini Claudia king kama na itatang menalangin niya, Ginoo, iligtas mo ko, nga na makanyan. Dintang niya ing metong motorboat. Ikit na itatang, tang, sakin na kayo, titasing danom, nga ra. Nga ng tatang, ay, ko intindihan muna na kayo. Menalangin ko king Diyos, balo ko na ako paboren. Likwane, ning motorboat. Tinok ng inguran, mibubulos, hanggang mitas, hanggang king bubong ning kubo ng tatang. Kabang at siya kem bubong itatang, minaw siya't menalangin king Diyos, Ginoo, iligtas mo ko po, nga na makanyan. Dintang niya ing helicopter, tinoto ding lubid kan tatang, nga na tang, sakin na kayo, ikay nandiling melakwan. May kibati tatang, muna na kayo, menalangin ko king Diyos, balo ko na ako paboren. At likwane ning helicopter. Tinok ng inguran, may bulos hanggang mitasing danom, at may lumudya at mete itatang. May lumudya. At uling mapangadiya, miras siya banwa. Karas na banwa pipitaya, mabasayangan, bubulayas bukat ni kamwa. Anteng ginong yan nga na, anteng Diyos yan nga na, menalangin ko kayo, o tena ako pekibatan nga na. So, herap deki nga pong ginong, mimwaya, panagasaning ginong, nano kang klaseng Diyos, minaus ko kaya ka, o temo ko pekibatan, hanggang may lumod ko. Nga na ning ginong kaya, bagino ko tatang, pedala na akong bangka, pedala ko pang speedboat, pedala ko pang helicopter, o te kasi nake, nang panayan mo. Kaya, pakibata na katamo ng Diyos. Nang kaya mo, aliwata asahan. Minsan po imako, menalangin niya king Ginoo.
Diyos nga na, magpariya po sana iningan ako. Peki batanin ning Diyos, migpariya, yamong Raul. Ingay na asahan mako, at ekwasahan, pariya pa, ang gaman ngeni. Uling sinabi ko po minsan king apong Gino, 10 years ko mo keni, kay bataning 10 years, ako nang balaking biya ko, paboren mo ko. Aliwaya po, tekibat ing Diyos. Ang gaman ngeni, pariya, yamong raw. Nung buklat tala po, ring matatamong po rin puso tamo. Paki batanala, balang panalangin tamo ning Diyos. Si Santiago, na siguro isipan maging martirya. Yang mumunang diling, maging martir, karing alagad na ning Ginoo. Pero king kayang paralan, peki batanin ning Diyos, ing panalangin na. Kita mo man pong maniwala kang Santiago. Maniwala ko. At inyang balugbog para karing kayadwanan tamo, ing Diyos ay bata mo. Amen. Buri ko pong kilalanan tamo ngeni, din kaya katamo pong Fiesta Committee ngening banwang 2020. Bibiruan ko po, awsan ko lang Committee de Festejos de Casillas. Puling denggang paproyekto ko po karela atin lang Casillas. So ngini po kilalanan talat, pasalamatan at panalangin tala, din kaya katamong Fiesta Committee 2020. Din kaya katamong presidente, IBM Anthony Joseph Torres. Joseph, kaya ka ngarap talakad ka? Yung vice presidente po, Brother Joel Dare. Yung vice president internal, yung kaya katamo pong PPC president, Brother Arnulfo Mokkayanan. Yung kaduang vice president para external affairs, Brother Rolly Flores. Yung karelang secretary, Brother Alan Mendoza. Yung karelang treasurer, Brother Roy Sunlao. Yung karelang auditor, Brother Fidel Ocampo. Then committee heads, Sister Jessica Evangelista, Brother June Lord Makalintal, ampoy Brother Mark Manlutak, ating karelang spiritual advisor, Santiago. Aliwaya po ron, Santiago, yang kaya kayong spiritual advisor. So talakad tapong ini at panalangin tala reting kaya katamong Fiesta Committee. Dukula ring Fiesta Committee. Kita mo po, tas tala ring gamat tamo, tulida, at maustaking Diyos at kang Santiago, na bendisyonan na lara, reting miyatasan, mi pagkatiwalan, king kayang obra, ngening banwang IT. O Diyos ay pami, king lagyo ng Santiago Apostol, kekeng patulunan. Anya duwan mi ing bendisyonan mula, rening anak mong mepili, ban manimuna, king kaya kaming Fiesta Committee. Patatagan mula, patibayan mo yung karelang kasalpantayanan, lamnan mo rin karelang bulsa, bendisyonan mula imbalang kapag nasandat proyekto, ban kanita magobralang mit mong sipagan, mit mong tetagan, hinggang obrang makarikil king ikasulong ning kekang balayan, king ikatibe ning kekang parokya, at king pamisasan metong ding kekang parokyanos keti Betis, lalam ning kekeng patulunan Santiago Apostol. Iti pong bendisyon adon mi para karela, para karing familyada,
Itubod yo rin kaya kong angeles, iduang niya inggamat yung mitmong bendisyon, at king south ng Santiago at ing kayang tukod, bibindisyonan ko la, kilagyo na ning iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. At ang tipong pamangilala karela, malugod talo pong palakpakan din kaya katamong fiesta committee. Takal salamat kaya kayan. May poros po. Takal po salamat. Kay ba't na puning misa nga iti, kaya ko mama ko, may tipon-tipon takit ang malapit gate ning Pisamban, bang bendisyonan ing mumunan diling proyekto na puning fiesta committee, tirikan pong kandila, ausan tamong altar of candles, nung nukarin din panalangin tamo, pwede tang manyending kandila, kaya pong bayo ng ubukyan ni Pisamban. Kay ba't na puning misa in groundbreaking. Salamat po. Manatili ta pong pakatalakad, banganakan la, reng sablang kayaduanan tamo king Dios, dengang panalangin tamo, dengang pakisabi ta king Gino, deng dakala intention tamo, pati na po reng intention, daring kaya katamong tutugi king live streaming. Panalangin tayo po lalong-lalo na iting baryo tamo, iting Betis, iting Balen tamo, na sana pisasan metong anak tamo at iligtas ning Ginong Dios, king nanuman kapahamakan, nanuman sakit. Panalangin tala po rin kaya katamong fiesta committee, banong antabayanan Santiago, king kayang tukod, ban manimunak kaya katamo, karing miyaliwang aktibidadis tamo, ngining banuang IT. Panalangin tala naman, din kapatid tamong masakit, din kapatid tamong mag-birthday, at yabi tayo po karing panalangin tamo, imyang ubye among Larry Sarmiento. Tahimik tala pong idawon king Dios. O Diyos ay bami, makirandam ka karimbalang panalangin mi. Panusignan mo kami karing kayadwanan mi. Dapat ibuklat mo kay matampon puso ban akit mi. Ing pakibat mo, mas malalam kesa king adwan mi. Kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggamana sa akin ginutindaon ka rin gamat mo. Portal gayri kayang lagyo. Ang kakatamang ka sa plala, ang timabilgang Santa Iglesia. Hoy paming maglalang kabang parangalan miya i Santiago, hing mumunang apostol ame kirake king kalats ng pamaylasa. Wasal mo sana rin kaya kaming kasalanan, king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Amen. Ing ginumanatili kaya kayongan. At kaya ka, ante mo. Isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan niya at kalupit. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ng pasalamatan na kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Ikay nga lang hanggang pastol aparating mamantabe at lilingap king kekangkawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Uli nita kambedring sa blangkor ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ingkya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka, dating tinapi ang pong alak, at adon ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, balyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi kaya ka, ing piggalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la, ring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yaing kanakong katawan, amidawn para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuha na yung kalis,
Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Kawakasan ning panahon, datang ya padatang ya paking kawakasan ning panahon, datang ya padatang ya paking kawakasan Iba, uring kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginoo, alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, itang kadyo, ading kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulu. Maglapo kaming kapagmulalan, po ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Diyos, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon may, ban king kasopan ning kekeng pakalulo. Parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, noon elawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At kaya ka, ante mo rin. matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, kapamilatanan ng pamagritamong happy fiesta. Masayang fiesta po, King Metong at Metong. Masayang fiesta po kaya katamungan. Happy fiesta po. Masayang fiesta po. Kini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas me nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingat siyo king Pibalay-Baleda, na bisang tanggap communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my heart. But since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you again. Amen.
Ready na rin itong video. Ready na rin. Alben tayo po sa guliing metong video message daring kakaluguran tamo keti Betis. Babi ko at paya ko ting itong maya pawaras karing hanggang kabalen ting Betis para kaniting pamagmasusitan mo ting kapiesta ni kikatang pakabal na patron Santiago Apostol. Yak pala Father Paul sa Hagon, kuwatang karatang yung mga kilalahan ako taga San Miguel, Betis. Makadestino pong inikinig Anao, Mexico. St. Michael the Archangel Paris. Balutan ko na kakaiba yung kaya magmasusi o pamagsalabra king kapiesta ng patron, king banwang iti, o ulit na pining COVID-19. So, it is best na itamo magmasusita mo kitang para lang medyo simply o tahimik nga natin. When I say tahimik, it is mostly pamanalangin, pamangadi, kikatampang magmasusi. Pinandin niya, pero lang sapyan na tayo pwedeng panagkat, kalapaning sadya, karing misa, o kaya king manghanda karing bale, o na ng mga aktibidades. Pero pwede tayo panagkat, itanungan misa sa metong tamo para king pamanalangin. Happy Fiesta Santiago Apostol Paris from Gaza and Kembao family. Happy Fiesta Santiago Apostol Betis from Singapore. From Brampton, Canada, Happy Fiesta Santiago Apostol Betis. Happy Feast Day, St. James the Apostle. Happy Fiesta Viva Apontiago from Toronto, Canada. Hello! Happy Fiesta Santiago Apostol
from Paule and Mariano's family. Viva Apong Tiago! Viva! Happy Fiesta Santiago Apostol Betis. From a Campbell family, Victoria, British Columbia, Canada. Viva Puntiago! Happy Fiesta! Viva Santiago from Brampton! Happy Fiesta Santiago Apostol Betis. From Macapagal family, Sydney, Australia. Viva Puntiago! From Protea Home Nursing Israel, Viva Santiago! From Marilao, Bulacan. Happy Fiesta, Apostol Santiago. Viva Santiago! From Apalit, Pampanga, from Manansala family, Happy Fiesta, Apostol Santiago, Viva Apong Tiago! Happy Fiesta Apong Tiago from Dare family of San Juan Bautista. Happy Fiesta Santiago Apostol Betis from Malig family, San Juan Nepo Betis. Viva Puntiago! Happy Fiesta Apong Tiago Apostol. From David and Bondok. Pati obispo, etalangan po apa kituling mga kabala po. Pero dakal pong manalangin kaya katamo, ngining aldo ngayti. So kay bat na po niti, eko po mamakong alang daralan lamak. Kaya kayo la po rin ni binalot do rin kamadero, si Giano ning Fiesta Committee, inambagyo po. Pero binindisyonan ng Santiago at pigkalubno ng Diyos. Kauliyo po bali, ibahagi o karing familyayo. Nung atin akong habias, ibahagi o po karing kapatad yung mangailangan. Pero bindisyonan la po reti, bindisyon la at grasya lang ibat kang Santiago. Pasalamatan ko po kaniting makabaldugan fiesta tamo po, aliwaya iting fiesta tamo. Etapin po may kakumbirang pari ang pong obispo, de naman dintang deni pong kabalentamo king aliwang bansa na ilang may masa kaya katamo. Alatamo po dakal PLBN, alang mosikos, alang may aliwang kasayahan, pero agkata nakatamo po ning patulunan tamo, manalbeta mo karing pilubluban tamo, at ganakan la ring dakal ng grasyang piggalub na ning Diyos kaya katamo. So po tapong kauliyo, bindisyan ninyo ring familyayo, magsalo-salo kayo, ikayo ring anak yung gang tinapaya mo ang banggang kape, anding kapasalamatan, king kaya katamong patulunan i Santiago. Talakad da po ngeni, at buat yung ring lamak yu, tasyula, pasalamat aking Diyos, at anya doon tamong bindisyonan nala ning gino dating lamak. O Diyos ay bami, pasalamatan dako po keng ganakayot pamantabi kaya kami. Anya doon ming bindisyonan mula reting malukang lamak na si Diami para karing kapatad mi. Si Jadaring Fiesta Committee para kaya kami. Binindisyon ng Santiago para karing familia mi. Parati mo kaya pong pagkaluban, miyaliwang grasyang kailangan mi, king Aldoldo pa mi biyemi. At ibuklat mo ring puso mi, anting lamak, na midawon kami karing kapatad mi at karing aliwang tao. King lagyo ng Santiago Apostol kekeng patulunan, king lagyo ng Jesus aginomi, manggaman king alanganga. Amen. Katuluan. Katuluan.
Kaibat na po ning misang iti at inta pa pong misang alas 10. English siya po, ang po pang misa potang 5:30 ning gatpanapon. Ita pong misa potang 5:30 ning gatpanapon hanggang makarikilya kang Santiago, misa ne pong Domingo ita. Kaibat bukas Domingo, yan naman po yung schedule tamo, 6, 9 ning abak ding misa, ang po pang 5:30 ning gatpanapon. Payabot ko po ing maragul kong kapasalamatan kaya kayungan po. Sana po nikit yung manibat ng dingabak. Talaga pong at no karakal din kaya katamong kabalen. Penikwanan da pong makapunta makalub ketiking pisamban. At metagil ko po kapanamdaman kitang ikit ko. Dakal tamong malugod kang Santiago. Dakal tamong mau king amano na ning Diyos. At pasalamatan da ko po kaniti. At makyabe ko po king kaya kong kapagnasan na pakiramdaman ng Santiago din kaya katamong panalangin. Kay ba't na rin po ning misang iti, agatanda kayo, abayin nyo kami ang Poring Fiesta Committee, mag-groundbreaking tamo po, ketang pitirikan kandila, ausan tayong altar of candles, nung nokrindem panalangin tamo, pwede tanang idaon nating kandilang mamasok king Ginong Diyos, keta pong bayo, lelegate ning kaya katamong parokya. Kay ba't po tapong alas 3, agatanda kong pasibayo, kaya na po ning mayor, bendisyonan tayo, ining may renovate at talaga, mumunang diling talaga keti Pilipinas, gawada ring minunang paring Kastilang kura paroko tamo. Ito mo po, dakal pong dakala, salamat kaya kayungan. Kay ba't na po ning misa, nga kupin po, eko mama kong alang daralan lamak, para kaya kayo na po rin, si Diano ning Fiesta Committee, si Dianong Santiago. Ibahagyo po karing familyayo, karing siping yung bale. Then po nga tsukilwal, agkatanda ko po, ako makiyag ng lulwal ka rin nga tsukilob, ikayo pong banayad lumwal, then kayong kilwal po, agkatanda kayo, maski saguli mo po, lungob kayo, batyo niya Santiago, at magpasalamat ko po kaya. So, deta mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Inginu manatiliya kaya kayungan At kaya ka antemore. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, ume kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. May payabak po, masayang fiesta po kaya katamuan. Thank you po. Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy. You have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill.
May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you. And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you and your Son and Holy Spirit are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.